لسنور قزا شیخان روش با روش باردوخ ساخلمی دور برف خرابونه و دچید. اول پی گوتنا رببر ساخلمی شیخان که هجمارا تجبین ویروس کرونا جی 500 کسان بوران و جوانا 41 کس نوجدار و کارمندن نخوشخانه شیخانن و روصا دادیار کردن که هتانها 17 کسان گیان خوش دست داینه و داخل جوالاتیان کرد پیگیر بن برین ماین ساخلمیه. حتى إلى الروش نزيك 500 كسي تجبنا الدفرة قضاء الشيخان وبعد دشتا نينا ممكن وكو القوش وختاري وخطات تالية شوان 500 كسا 250 بتريت شارع سربوين زفرينا كاري خو أسيك شوانم شوان 500 كسا نزيكي چلو دو كس كارماندين تندرستينا كبزيشك بن درمان ساز بن خريج كلية تمريز بن يان كارجري بن النخوشخانة شيخان يان ريفابريا سغرمية شيخان دوام كان كشوان جاني خول داشك بجين قشتي نزيكي هفدا كسا جاني خول دزدا جبر هندش كم داخوازش خلقي خود كين بترخو باريزن هر كسكي أعراض يعني بزانت سر إيشكا تشتكي قال هيا إكسر سردانا بنجهن تندرستي كتا كان يزكيبو هكناشك بيتا نخوش خانا شيخانا قشتي كبي 24 ساعتي يفكر المدري جالی خوب ولاتین دورا شیخان دان دیار کرن کو پتوی ام همی پیگ و خو پارزین داکو بهینه دور کرن ج اوی ویروسه کجا أبخو فيروسك جهانية يعني مجبورة خدان بيجري بتدو استيبكات والرباية تدو استيبكات كا بوس أغلبية في خلقية بيجومان إيش أقول بقول هذا بيت خلقيمة خر بيج و خبارزن هاري كاربل تعرف إيش هزلنا يبي هكا خونا بالستن كمان من كلام روج برج ده إيش هزلت اللي هاد ويجي هو بيجومان دل بنكنترول همي كسادير كبير كسنشد كنترول زر بجد إيش هكذا ده بيت عم خبارزن دیتا زانی که هجمارت توجبین ویروس کرونا الپارزگه ها دوگه گهشتیان 1257 کسان و 167 کسان گیان خوش دست داینا و 3381 کس هاتینه چاره سر کرن. روش با روژه روشا ساخلمی دورا شیخان برف خرابونه بده چد. اول پی گوتنا روبر ساخلمی شیخان هجمارت توجبین ویروس کرونا و گیان لدزدان دزیده بونه دانه. لورا داخوازی شوالاتیان دکن و پیگری برین ماین ساخلمی بکن دابین دور کرن جوی ویروسی کجاک. اکرم درویش گلی کردستان شیخان.